بله دم باش سردوزگریا کوماریا ترکیه جبر کو بیجه کردستان دناو داوو جبو سه پارتین کردستانی دوزا گرتنه وکر لی بله پیشیاوی سردوزگریا کوماری وان ناوی وان سه پارتیان جلیسته پارتین فرمیو یاسایی یا مالپرا خویا فرمی درخست دناو وان پارتیان دا پارتی آزادی کردستان پاک پارتی سوسیالیست کردستان پسکه و پارتی دموکرات کردستان ترکیه پدکتهی جیدگرن هری داویجی پارتی آزادی و سوسیالیسم ÖSP ناوی خو گهراندو بو کربو پارتی کمونیست کردستان KKP جبو وی پارتی جی دوزا گرتن هات گرتن تی گوتن کو جبر کو جوام هم د پارتی جبو کو هف پیمانی لگل HDP دیناندرن اف دوس هاتی وکرن لالی دن جتی گوتن کو جبر هف پیمانی اک پارتی و MHP کو باندورا MHP گلک بسر اک پارتی هی روشو اتمسفر ترکیه کنجکتورا ترکیه گوهری و جبو وانجی لدجی وان پارتین کو بیجه کردستان تدهی جبو وان پارتیان دوزا گرتن نهاتی وکرن لگل من میوانه کی من هی جیگر سرو که PSK Celal Yıldız gelmeni naha iro Brez Celal Yıldız hat seriyle dadgeha destura bingeyin da daxwazname usule da naemel gelwi basa proseya ve doze bikin ujbo çi seriyle dan navaroka ve çi emve him bibin beli na Brez iro ve seriyle dadgeha makazagona Türkiye'de ve daxwazname ke usule ve dadgelo navaroka ve daxwazname çi işkarma xumera raveki naha seranser ev dazge به حقوق به عدالت نها 2016 ماه گلانه دا پارتیا خو آواکر کردستان پارتیا سوسیالیست کردستان به قانون ترکیه به فرمی ahat آواکرین me ki şunda yargıtay mera nivisi go eva gerahun nave xo bername xo bigöhürün eva ser nijat peresti hati avakirin Kurdistan tişteki ısa tüne tane ve Türkiye'de Türk hene Türkiye heye. Meci kabul nekir me parastına xudaviya evaji nivisana ev ki Anayasa Mahkemesi evaji got yargıtay gara şandiya huwa çima kabul nekiriya ona da ev ki vekirin ihtarname. Meci hele meci parastına ihtarname da lehele ev ne kadiyeye mera dava evki vekilini, dava gırtını. Naha eva be usuleci, be usulci hak hukuk jinine, naha ne kritere Venedik'i neci kritere evki mafi mirova Avrupa mahkeme Avrupa le em nave Kurdu Kurdistan em be Paris. هوني تشبكن يعني نخشري وبلانا وشي مثلا بارتي ازاديه كردستاني باك ويجي اللي قالوا وي وحفيمانيه كدروس كري اتفاقه كدروس كري اتفاقه ولات بارور وديمقراط دبجي امين نافي خوب جوهرينن امين نجي برنامج خوب جوهرين هو باسكا نخشري وشي هوني اللي قال وان سي بارتيان دنجي هوني دانستاندن بكن هوني بحفره بارسنا كهفار بدن قالوا Naha emi serida parastına xo bikin paşeci emi ve partiye dine partiye Kürdistan'ın ra emi hepey bin çekin em dixazin parastına Kurdu Kurdistan bikin em ticar başta gavna ver. Bele. Yani peki legal partiyen dön hene çava tav bigaran. Em dixazin em hem Kurdistan hem ji Avrupa hem ji derva em viya texne kampanya ki Le Revşa Türkiye çiye demokrasi çiye çünkü em 2 sal beri hatun avakirin katıştaki tüne bu eva ve sere saledacı malpera yargıtayıcı meniheri nave partisi Kurdistan derkistine Ligori ve sedema ve ki çima ev 2 sal partiyen yasayı henin u çima ve konjonktörü da ve demeda beri albjartin heremi ve dozelu ve vekran. Revşa Türkiye hatiye tişteki isa tahammüla Kurdu Kurdistan nemaya. Sabahı ki ne hazın malpera yargıtayıcı nave Kurdistan hebe. Bele zor spas boğe. Spas ki malata. Bele veki ko Brez Celal Yıldız ciger seroke PSK ji got naha daxwazname usulü ya ji bo demxwastina parastinê ji dadgeha destûra bingehîn ya Tirkiyeyê xwastinin wekî ku meselî da got ev 4 partiyên peyva Kurdistanê biborin derbas dibe tê da cî digire
باوەیەکە یاسایی دەستور ji وەزارەتە نافخۆیە تورکیە گرتنن و هەروە کاروبارên یاسایی و فەرمی بڕێوا dibin وەک têzanîn cara yekem li Tirkiye û Bakur jî Partiya Yekem ya ku peyva Kurdistanê derbas bû Partiya Demokrata Kurdistana Tirkiyeyê bû ji bo wî jî di sala 2014 de hat bavekirin ji bo wî partiyê jî doza girtinê hat vekirin li aliyê din jî navê wan çand partiyên Kurdistanî jî ji lîsteya partiyên yasayî û fermî hate derxistin.